gwako mwithiria wa Miru TV Jumatano ikundi titana mbere bwaya iri tariki 25 mweri ni weli mwaka niyo ngiri 2026 kanko ate ueni kirentito cia Miru TV muthenya bitawa atiri mbabo na seneta wa Isiolo Fatuma Ndulo no wite uturo bwawe buri watine buni kumania na misinkerera aringirwe kiri musemanio yawe ntere cia kena akiaria nyuma ya kare seneta wo wite misinke yaringirwe nikenda kwangaratania musemanio yawe na kinya kumwikira obwa harawite nende bulubulu iri sekirete obwa awatimbaru bawe nkoloki na kuromba thirikari nene na thirikari ya kaunti kusunkuna ikarikari. Akiaria seneta wa kaunti ya Isiolo Fatuma Ndulo na meneretie karikari ntuko yeyoro ararisasi iraringero kiri musemanio yowe yo gisiasa akiwa tayari na aringite riboti kiri maabitha bochunkuni akiwa kuri na ntu bakuaniwe mubanganio wa makarika yana kenda kariba muiberwa kiao indi we ni mtu visio shwa kura na atikira uturo bwawe watine no ntu bwa kura. Kuna wale wanazunguka wakisema ya kwamba mimi ndo nime stage manage what happened yesterday, na ni vizuri watu waongoje kwa sababu serikali inafanya uchunguzi wajue ya kwamba ni nani amehusika. Wengine wanasema huyo mama ni wazimu anatafuta sympathy votes kwa njia ya kupigwa risasi. Mimi najua votes zangu mahali ziko na nimewania hii kiti ya senator mara 2 bila kupigana na mtu yoyote, bila kushtumu mtu yoyote, lakini safari hii inaonekana ya kwamba Isiolo iko na shida kubwa sana ya kwamba watu wanakuwa abducted. Kuna wengine pia wanapigwa. Kuna watu mara kwa mara unasikia wamepigwa risasi. Tumereport haya cases yote kwa polisi. Kwanza mimi threat yangu nimeongea hata katika bunge la Senate ya kwamba maisha yangu yako hatarini. Nimeandika ripoti na nikafanya statement kwa DCI. Mpaka leo hakuna majibu nimepata. Na kama mimi kiongozi nimepata attempted assassination jana, wananchi wa kawaida watakimbia wapi? My life is in danger. I am being threatened simply because of 2027 election. Nkuluki na uritie baraba utambia nteto ati niwe mubanganio wa gichanga chake uciumirie na kuonania kama niwe gitumia kwa ini ndo cia kimumbire na bobote mumakia buru. Ningependa kiongozi yule ambaye anazunguka akisema ya kwamba mimi nime stage manage atoe evidence ya kuonyesha ya kwamba mimi nime stage manage. Nimetukanwa kama mama vibaya sana in a public forums, in a public baraza. Hakuna hatua yoyote yamechukuliwa, na mimi ninaona ya kwamba siasa ya Isiolo inaenda kuchafuka na tayari imechafuka. Mwanamke pia katika uongozi yako na haki ya kuwania kitu yoyote. But what is happening to me is gender-based violence. Akirikia na rombete thirikari ya Rais William Ruto tonyera na kubwithia uchunkuni na mpui gitumia kwa naringete riboti kinya kiri mbunge nene ya seneti no teta liare ya yukua. Ningeuliza nikirudia President William Ruto, what is happening in Isiolo County is unacceptable. Mimi sikuenda kupiga siasa yangu, lakini tulikuwa tunaenda kutafuta kura ya kijana mmoja ambaye babake amepoteza maisha yake, na wazee wa Isiolo na community ya Isiolo ndio wameamua ya kwamba hiyo kijana awanie hiyo kiti ya mjumbe wa Isiolo South, na nilienda kufanyia huyo kijana campaign. Yule ambaye anaona ya kwamba kutembea kwangu
na kuongea kwangu na kufanya kazi yangu, ana hofu naye aongoje 2027. Kiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbita wa Mwende Walaiboni. Ndola iboni na ntubari boti na njira inkinyaniru na tuta na mbere na ntitosi yetu na we Martin Kome Makasi nurani MC Wankuene na wete Ameru ni bakuwata ambaru thirikari nene rungura Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki na ntumwana wo Kindiki ali thirikari ne Kuluki Makasi wete Profesa Kithure Kindiki akakwebelwa kiri thirikari ya munini wa Rais kiri Kithure no twitite Ameru na kinyatongoria ba Meru bakawatanira na barike kwa tambaru otongoria Rais William Ruto. Nawe Martin Kome Makasi MCA wa Nkuene na kinya uria ni mukariri wa banjeti mbungene ya Meru akiaria na metha ya nteto ya Meru TV na ugite boja atongeria ba county eje o amwe na aringi kura ba county eje bakaritie thirikari ya William Ruto nontu ba Profesa Kithure Kindiki na kuga Profesa Kithure Kindiki agaitwa thirikari ne nyabo bakethira bakiumagara oto twi thirikari na nontu ku mtu wetu thirikari ni ora tukinyira tawa Profesa Kithure Kindiki na itwigwe ndari kiarwo kungi na kungi na ara Bonyanza tukaigwa Boburu bakiuga ngaginya gitikiu bakwenda oto tena manto ya maingi tukarite thirikari na tukaritie mwana ora twino wetu Meru na kwa tuika kugakinya extent ya ethera tuoke thaira running mate wa president oto tumbokara thirikari ni tutumbokara kuno tutike tukethera tukaritie katwateka nange na atumba ku interest chetu chumbokarua no tugitike deputy president gitike kinene ikyo gite namba 2 ndene ya Kenya na thai tu no tu namba 2 ndene ya Kenya tutumba gutwe guto namba 2 tuikwo namba engi tutienda Nkuruki MCA ujo no ritia Meru gwitana mbere kugwatira thirikari eje na kuga imwe ya mirandi ya mbiritie kuriuka na gukinyaja county ya Meru nontu bamutongeria ujo itukuga antu betu tukarieni Profesa tukarieni Kindiki nontu ara agwe na atwe kwaria manwe mutule agwe na atwe nwe namba 2 ndene thirikari ko tule agwe na we itukuga interest yetu ira nyingi che kitandfo manzo moja ro kuga ta barabara kuthonde kwa nduo kare njiguma moya promise ira tu ina itugutikie gakinyanira na barabara ya kuthonde kwa ndagache nithi manzo ya mwingu itikia ketha ate atu na mtojo namba 2 manzo ya tumba kutha yakiumbike kandene ya Meru ko wae were kwero gakwe gatuteja Meru na barabara ya Meru ikuthithwa bypass iri kuthithwa ndene Meru ketha tuo kuma antu ya mwingu etiketa lai jatindi ndira ya kiombeka na mantu ya ri ya kithithika guntu kungi so gitike wigija na maendeleo na igija na nya kine nyene na muno gutethia antu ba betu ba Meru so atuguga batwe tukarite Profesa Kithure Kindiki na watuika wakagaragaru au kinya tukagaragara ni aria kirikiria mutongeria ujo augite ni bagwatanirite jatongeria Meru gukaria thirikari indi Profesa Kithure Kindiki eberwa gitine kiu bakagwatanira atongeria baba na akari na bethire bakiumagaruka thirikari-ine iu utunariro kuona atongeria betu ba Meru tukarinde tukaria turi amwe na tweta mcemano tugeta turi amwe na tukaria ruga imwe na ou no tukaria ruga imwe gwatuika Profesa omba gwitwo gitine kiu tukaria ruga imwe ou tukwaria tuga batwe tutukarau tugwitangi nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Jeff na Edwin kiongozi na dhumbite bunene atongoria baraba upinga kiama kenopeu kiongozi uwete atongoria bakisiasa bakona manya ya witekeki ya kinduguru adira barina biama birina manya na urete atongoria kuma Teresa Kirimara kwa tambaru kiama kenopeu Musiasa Edwin kiongozi na umirete atongeria kugane bakurwa na kiama kia NOPEU gitongeretwe na mubungu atigania East Mporo wa Buri akimure gukacaga kanda kwanate gwitikiria kuthira kiama kia NOPEU kirigerera kuthondekwo gwa kiama kimwe kia rugari rwa Kirimara twatinda gwikanira pressure wira mheshimiwa Mpuru na atharia kiama kia NOPEU muchore okwa wira mheshimiwa Mpuru na bati kwa kunenkanira kiama kana kutharia kiama kia NOPEU mheshimiwa Mpuru wa Buri
ukeja kura no peu na arua kinyago kwa politically Mheshimiwa Mpuru ukeja kurekeria no peu ukeja kutharia no peu politically ukwa gisiasa gintu kira gigwikirite inya ni kiama na arume bare aria na kiama Gachagua na arua gintu kira giutuma Gachagua manyomba ni DCP gintu kira giutuma Kalonzo manyomba ni DCP gintu kira giutuma Matiang'i na Uhuru Kenyatta na antu bangi baria ni political parties Mheshimiwa Mpuru wina kiama wina inya no ntu wina Kajuga we muro munene inde wina Kajuga kautaira Mumiru roji akunda kuringana na kiongozi atongeria bakire mara wamwe na Miru babwirite kweja amwe na kwigika kiama kia nope one kenda bakomba kuringa metha kire gwetia kigai giake kia kinthiguru itotigia kwanganga itotigia ochetha kura cietu batu itwaria na William Ruto twina kiama William Ruto itomu support itogwa 2 term lakini itwaria na William Ruto twina political party anto beto ajumbe ba Miru atongeria ba Miru itwarie na William Ruto twina kiama itomu support ODM ikimburundi base no to bwa political party gwito ODM kiama kira kingi gikanjwa ni William Ruto any political party igeta kire William Ruto be kiama ti muntu individual no to bwa tonya thirikari ne buri muntu individual bukengwa ko winkoromba Miru itwete kire William Ruto twina political party itwete to negotiate na William Ruto twina kiama muchore wetu ena kindiki lakini it is not enough twete kire William Ruto twina political party twiteni twina kiama gietu kira tukomba gwitetera akio no nto William Ruto igitarejete akambia kuthija mirengo akambio karanthe na biama niki no nto bukwenda William Ruto akaranthe na batu tuli individual itokarende na William Ruto twina political party itu negotiate na William Ruto no chore bwetu twina political party niki no nto bukwenda tukaraja ng'ombe cietete kuthinjwa tute kwithuganiria tweta tutonya thirikarini tuchoka tuthithura tuthithitwe thai twanenkero waziri umwe Nkuruki kiongozi na umerete mithikali nturi na bobone kumana na miario yawe ya kuthumbia waziri uritingoge bwa mwingi Geoffrey Ruku ukeja kwithira kira giokweketha ni ura rukwa ku protect deputy president wetu ukimuruma ankwira mithikali nturi mwanya waku na waziri Ruku yo tuku na muthenya Ruku ene heshima ndene community ire umite Ruku ene heshima ndene Miru Ruku ene heshima ndene Kenya yonthe no ntunento murume wena discipline na we composite na utethia Kenya utethia president William Ruto na kithule kindiki kenda bomba gwitira antu betu nguki kintu kira Ruku ugire kaugire bwega au gokeja kwithira tu antu ba Mount Kenya East West yeto support gatukagita kunuka batwe tukarie kura cietu na jo wiju musimamo wetu no nturuko kiongozi wetu Ruku mutongeria wetu Ruku na kugwatanira na antu betu ba Miru uti mwanya jo Mwembu Mutharaka na Mumiru tiri antu bamwe ko umithikari nturi na atongeria babo kuwa Ruku na go protect kithule kindiki eti no ntu itangugi ari waziri Ruku na right ye kwaria no ntu Kenya we believe in democracy we don't live in a banana country Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Akali na tuli bandene ya kaposere ni ndene ya njia antu ja kwizi kene ya yuta tena kidare o amwe na akali bastenji ya muringene ne baumerite na kugurwa gukunene ne ondu bakwithura boku mande yombero batona stima lakini egitenere mubunge wa rutera ruje ndani kire na riketi gwikinya kuna stima na ikingi biriketie gutorwa ndigorone ari akaliba batromba kuingira gikeno kiao kwa sana no ndo akora to ai masimuwa stima na ikingi to wakina marine boyolanire lakini za ito ore tumutara tukona ngayo ntore kingi na to tugira tukunyo mwangi kwanjira ruari nkuona ibie yere nikuona ikingi bie yere wanta kuona stima to nacio
aturi baba kiaria ni baugite bo ni bethiritwo bena thina inene mono ya stima nundu bamwe bao ni bakwariria bakiugaga ati kinya barabara ciao ituraga na mugundu igita rionthe ne bethara bari na ugua bagikuruka bangi bakiariragiria kinya nyomba ciao ira bakire iraga antu bagukara nundu ba mugundu kwithura gutina stima nontu bakwirua ruari nontu stima itwete itarira ya nyari mwesimi waronge ari kuno twatura project cia iturete transformer iturete itokinya lakini thai tono twakwirua nontu iturari yetwe muringene na thamare tukuretura stima ngegoro na family cionthe bakuritwa muri oyo mautata mongo pero stima cikin terengi cionthe batu tugia mungu ni ntando kia to atasha ite tuko no ero bakile batu yo tutam te onge to kuwa batu na kwa kile ni asanti no to motere de stima no to no ikiki to mestima igeya kwa kumeita renda ndasiagire tiena miaka umwanja antu be ya bagenda kinyo kwambara kwa tweka nyumba batikombora tena stima na kwa twegende nyumba tiena goe lakini tena stima no wakombora ende bingwerere twena kuchogeria morungu nkatho nkaua kile tu tamu niyo ntobo kinyi stima ntoreto na nyumba yako kona goe kuiruko kunene nontu bo mwesimu wetu ndani kile mwesimu wakuwa na gathithia na twaindire mantu stima arua akuluka stima antu bonde bakanyu stima nyamuringene stage rongro etwe kuonde na mwesimu na wajuritie ntubu nontu mwesimu wakuwa na eka ko utwa ni mwesimu akanya tulitire ngwiria sonde awire na tontu kinyabo mwate ingeke yala yonde aritie itho nontu bagurigana antu barwe rongro etwe baba mungekura ituonekera kire harake kithare na bangi bamuriga kure ta unegeto kira thamare na kinya kira ara mabureruri na kinya kya ntunguru ibo ya turi ni ntubu akira apurikanire ona ategwenda boria ringe na ntandikira au operation no rende ne yegembe centro kurita ntandikira nota yanga nandi bakuromba mubunge ujo kira stimeji na ciakane nontu nandi ni kingi ya kibikinyite indi ni barombete kuona kinya transformer ni kenda bagetikia ati bali na stima weya bara county bagonda wisiri kanya stima katu stima isi ambireria ita na iro twerero transformer eko lobet mweshimiwa kile kwa hivyo hata mtu county ya kuisi kanya stima hii stima hii twarombera kuume itala mwasimu wako vai tukare itarira ya muno saidia miaka 30 tukira waigeya lakini ndi tukuona dalili kweli chomba kwaya nende turatibo maitoreterwe murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigoni ya igembe Kapocere na riboti ya murithi wa bane tukira katanta kirente tosieto muthenya rwarenga kwendera kaita kea bitawatiru mbapo